Bok YouTube-ovci, evo mene sa još jednim Razer unboxom. Ovaj put riječ je o Razer Nostromo Expert Gaming Keypad. Možda na prvi pogled čini se totalno besmisleni gadget, ali pa i nije baš skroz besmisleni. Evo, pogledajte iznutra kako to izgleda. Razer opet očarao sa svojim pakiranjem. Čak su stavili magnetiće da se lakše zatvara. Evo, jamstvo iz Phoenixa, kupljeno u ADM-u. Piše da ima 16 programibilnih tipki. Naravno svjetli u plavo, svjetlo se može regulirati, odnosno svjetlina. 1000 Hz ultrapollinga, ima 8 smjernica na tampadu, to je ovo ovdje. 20, znači možemo 20 profila i ergonomičan dizajn, to je najbitnije. Treba još napomenuti da ovo nije samo Razerov proizvod, nego glavnu ulogu ima Belkin. Dakle, Belkinovi su i driveri i Belkin je u biti proizveo taj gadget. To je to, više ništa nema. Naravno klasika koja u svakom Razerovom proizvodu. Razer Guy. Manual. Sličice. I product katalog za svim njihovim proizvodima. Idemo na ono najbitnije. Wow, čak i pozlačeni pinski konektor USB. Tu imamo neki button, vjerojatno svjetlo ili nešto tako. Morat ću otkriti naknadno, još nisam upoznat sa tim proizvodom. Evo, to tako izgleda. Dakle, udoban je. Divlji depat, on se može iskidati, nisam siguran kako, ali otkrit ću. Space. Moram priznati da je vrijedite novce koliko sam ga i platio. Na prvi pogled zadovoljan sam. Evo, to bi bilo to. Za dodatne informacije pogledajte ovaj link ispod u opisu. Hvala i pozdrav!